Kipindi Karimu alikuwa anaumwa, ulikuwa unaenda kumtizama? Hapana, nilijaribu kwenda kumtizama ila mama yake amenirudisha nyuma. Karim Babel yeye alikuwa nani kwako? Alikuwa mume wangu. Yeah. Ila tulifarikiana, tumeachana. Tulikutana, mimi niko naishi Kanyosha, alikuwa anaishi Buyenzi, ikafikia unajua vijana. Tukaambiana, tunapendana, tukapendana, tukabebeshana mimba. Mimba ya kwanza ikatoka. Yeah. Akanioa, tukazaa mtoto mwingine. Karimu alinifuata, akaniomba msamaha, akaniambia tumalize tofauti zetu, rudi nyumbani tuishi pamoja. Ya Karimu aliponirudisha kwao, mama yake alikataa, akasema tukirudishana mimi na yeye atajipa sumu Karimu atakuwa sio mtoto wake. Mtoto anakuwa anakuuliza habari za baba yake? No, just juzi ndo aliniuliza sitakuwa na baba mwingine. Nikamwambia inabidi tutakuwa naye tu, kwani sina. Amahoro nshuti bakunzi ba Buja TV, mwe mukurikirana ibiganiro bya Buja TV, turamukije tubifurije amahoro y'Imana bivanye na muherereye muri mu Burundi cyangwa mu mahanga, tubifurije yuko mwakomana nuvuga umunezero, mukagira ubugezima bwiza, mukagira nibihe byiza byo gusezera nuvuga umwaka wa 2020. Yes, aho mumbona ndi mu Buyenzi, nuvuga iwabo canke ahaba umwe nuvuga bagendanye na Karim Babel nuvuga umuhisi, umwana w'igihugu yateramisha benshi mu byerekeye amakomedi, mu byerekeye indirimbo yadusorera. Murazi neza ko muri no misi heruka duheruka nuvuga kuja kumusezera no kumuhambana iteka. Mwarakurikanye ibyabaye murabizi nuvuga byaranshatse no kuzana nuvuga intati nuvuga bivanye ku muryango wiwe n'abantu kumbure bari batanze ubwo buryo bwo kumufasha. Uno musi rero twashimiye ko twogendera kumbure kuko mu nyuma twaje turangandi makuru batubwira yuko Karim ngo yarasize umuryango, yasize umwana. Ni benshi bifuza kumenya mbete uwo mwana ninde, uwo bavyaranye ninde, mbego bagendanye ninde. Turaza kuyagana nawe byinshi, mbega iyo nkuru akiyumva we yayakiriye gute, byagenze gute? Bite kandi Amina? Ni byiza. Neza. Yego. Amina, biravuga yuko wewe woba waragendanye na Karim kandi nuvuga ni wowe nuvuga waramufashije kugira ngo Karim ashobore kuronka ikibondo. Byo bari byo ndibaza. Yego. Okay. Amina reka babanga. Yego. Abangaha bana nande? Bana nabi wanje na mama n'umwana wanje. Umwana wawe witwa gute? Yitwa Samia. Nuvuga inkuru bibabaje warabimenye, warayumvise, kubgaho ukiyumva wavyakire gute Amina? Navyakiriye nabi. Umechukulia vibaya? Yeah. Imekuuma sana? Yeah, inapaswa kuuma. Yes, kabisa ingepaswa kuuma kwa sababu ni mtu ambaye mlitembea naye, mlizoea naye sana, si eti Amina? Kweli. Baba ni baba mtoto wako. Yeah. Ni mtu anafaa tamani kujua Karim Babel yeye alikuwa nani kwako? Alikuwa mume wangu. Yeah. Ila tulifarikiana, tumeachana. Alikuwa mume wako, Ni mtu anambaza kwa kutamani story ilikuwaje, imeanzaje, byatanguye gute? Mimi sina mengi ya kuongea but tulikutana, mimi niko naishi Kanyosha, alikuwa anaishi Buyenzi, ikafikia unajua vijana. Tukaambiana, tunapendana, tukapendana, tukabebeshana mimba. Mimba ya kwanza ikatoka. Yeah. Akanioa, tukazaa mtoto mwingine. Akakuoa, mkazaa naye mtoto mwingine. Mliishi naye miaka mingapi? 2. Mkazaa naye mtoto mmoja? Yeah. Mwanaume mwanamke? Mwanamke. Sasa hivi kuna miaka ngapi? Hivi kuna 5.5, mwezi wa pili anaeneza 6. Yeah. Yeye Karimu alikuwa anakuja kumtizama Mariam, akakuja kutizama mtoto wake. Yeah, alikuwa anakuja kumtizama. Unaongea na Karim sana hao? Mambo poa tu kama watu tuliozaa pamoja. Yeah. Mambo poa tu kama watu waliozaa pamoja, watu ambao wanachangia mtoto. Seti? Yeah. Ni mtu ambaye anafuata kutamani kujua sasa mliachana na Karim aje. Ni kipi kilituma mnaachana na Karim? Najua watu wakiishi wako wawili hapa kosaki mizozano katika ndoa. Yeah, tuliachana mimi na Karim. Karim alinifuata, akaniomba msamaha, akaniambia tumalize tofauti zetu, rudi nyumbani tuishi pamoja. Yeah, Karim aliponirudisha kwao, mama yake alikataa, akasema tukirudishana mimi na yeye atajipa sumu Karim atakuwa sio mtoto wake. Yeah, ikabidi mimi siwezi nikakubali mtu ashone na mzazi wake kisa mimi. Nikamwambia Karim unaweza akatafuta mwanamke mwingine. Yeah. Kafina kwaje akatafuta mwanamke mwingine au akakuwa tu hivyo hivyo? Yeah, alikuwa na mwanamke.
ulikuwa unaishi naye miaka au miezi? Nikizani ni miezi siwezi kujua, lakini nilikuwa najua iko naye. Kama habari ambazo ulikuwa unapata wewe, ulikuwa unapata habari kama watauana au wanaonekana tu hivyo hivyo? Ya wangeoana. Kama ni mwezi wa 8 hivyo wangeoana. Ndio. Kwa bahati mbaya Karimu akashikwa na hiyo magonjwa. Ndio. Alafu kipindi Karimu alikuwa anaumwa, ulikuwa unaenda kumtizama? Hapana, nilijaribu kwenda kumtizama ila mama yake amenirudishaga nyuma. Hakutaka nionane na Karimu. Yeah. Sasa mama yake na Karimu mlikufa nini wewe? Hakuna hata mimi sijui tulichokufa. Nilisikia tu anakuwa anasema watu unaniumwa, waweza kanitibisha, sijui na kiburi, sijui na nini, la vyote sijawahi kufanya hivyo. Magomvi ilikuwa ni mimi na Karimu, tuliombana msamaha turudishane, ila haikuwezekana kutokana na mzazi wake. Yeah. Yes, lakini kwa gisi ambavyo watu wanamfuatilia sana Karimu wanamsaidia, habari zote kuna siku zinakufikia. Ndio. Na dua pia ulikuwa unamwombea? Namwombea na kumchangisha, nimemchangisha kidogo nilichokuwa nacho, na barabarani tulikuwa naenda kumwombea misaada. Yeah. Je, mtoto hakuwahi kwenda kumtizama baba yake kipindi kwa hospitalini? Yeah, alikuwa anaenda. Yes, kumbure alikuwa anagerageza kudusigurira neza atubwira ku byerekeye ubwo buzima bari babayemwo, nikizani mlishi maisha mazuri na Karim Mbappe. Ndio. Vitu ambavyo uko unakumbuka sana kipindi uko unaishi na Karim Mbappe vizuri? Vizuri. Alikuwa ni mtu yuko poa. Poa, kivipi? Kimo gisi vya kwa anatuchekesha, anatuimbia muziki mizuri. Na pia alikuwa ni hivyo, alikuwa mtu ambaye anachekesha. Yaani alikuwa ni mtu wa furaha. Wale wanakiwa kwa wanachipaka kama makeup sana, naongelea wanakiwa kuchipaka kama makeup sana, wanakiwa wa Buyenzi tini ndeni Omani sijimfanye nini. Kawaida. Ilikuwa ni fani yake. Siwezi nikachukia. Yeah. Uko na appreciate na unamsupport? No, siwezi kumsupport kwa sababu tulikuwa tuko pamoja, mimi nilikuwa naona tunafurahia. Ni vichekesho kama vingine. Yes, nikizani kuna mapromise kipindi mnaanza kutoka naye, kipindi mnaanza kuishi naye, kuna mapromise fulani mko mnatamani kama mtafika yako. Hizo promise ni promise gani? No, promise yetu kwa tunafuatana ilikuwa ni yeye kunioa niweka ndani basi. Lakini amekuoa? Ndio. Akakuweka ndani? Ndio. Ila baadaye tukaachana. Lakini nikifuata vizuri wanasema mapenzi hawaga naingilia na mtu. Wewe ingekuwa vizuri kaendelea naye hata kama mama mkwe kukubali? Hapana, yeye pekee ilikuwa ni mtoto ambaye anamsikia sana mama yake. Na aliamua kuniambia kama kumwomba mama yangu msamaha mimi na wewe binaisha. Mimi nikamwambia sawa kwa sababu mimi sijawahi kumkosea mama yako, siwezi nikamwomba msamaha for nothing. Ikawa hivyo tukaachana, mimi nikawa na mahusiano yangu na yeye akawa na mahusiano yake. Hata mtoto pia vile vile alikuwa anasaidiwa na mtu mwingine bila Karim. Ndio. Mtoto anaitwa nani? Samia. Anaitwa Moza. Moza. Mama yake Karim ya. Yes, je, majukumu ya mtoto Karimu alikuwa anakusaidia au? Alikuwa ananisaidia baadhi ya vitu vidogo vidogo lakini sio sana. Vitu vidogo vidogo sio sana, ilikuwa ni kwa sana au? Hapana. Mara kidogo. Mara kidogo ya. Sasa kwa nini ilikuwa na mara kidogo? Maana ni mtoto, ni kwa mtoto wake. Sielewi kwa nini. Hivi mtoto uliniambia na miaka mingapi? 5.5, mwezi wa pili ananiza 6. Ilikuwa inatarajia kama kieneza kama miaka 9 anapaswa kwenda kwa baba yake. Ndio. Je, kweli ungempana mtoto akaenda kwa Karimu? Kivyangu mimi singependa nimpane kwa sababu ni mimi pekee ndo nimemlea, alikuwa anasaidiwa na watu wengine. So, mimi sikuona kama kuna opportunity ya kumpeleka. Yes, wewe kwa sasa kwa huyu muda sasa kipindi Karimu anasema mnaachana naye, ulifika unabaki unaishi mwenyewe au na ulifika unaolewa? Hapana, sijaolewa ila nilikuwa na mimi kidogo na mahusiano. Yeye mpaka hivi ngana mahusiano? Ndio. Yes, mtoto anakuwa anakuuliza habari za baba yake? No, just juzi ndo aliniuliza sitakuwa na baba mwingine. Nikamwambia inabidi tutakuwa naye tu, kwa nini si naye? Unamsikia kama atakuwa na baba mwingine? Ndio. Amina, sijui kama itawezekana katuonesha mtoto wa marehemu. Inawezekana. Samia. Mambo. Poa. Jina lako nani? Samia. Mama yako jina gani? Amina. Baba yako? Karim. Una miaka mingapi? 5. 5. Unasoma wapi? Kule kwa Sengi. Unakuwa unatamani kuwa nini maisha yako? Unakuwa unatamani kuwa nini? Kuwa mganga, kuwa mwalimu,
mganga. Kwa mganga. Ningedhani ungekuwa mwanamuziki kama baba yako. Eh, Ungekuwa unaimba kama baba yako. eh, Usitaki kuimba kama baba. Unaimbaga? eh, Kuma masomo bikwaje? Mnasoma vizuri? so, Mwaga nani anakubeba kwa masomo? mama, Mama mama anakupenda sana. Papa anakupenda sana? eh, Yes, Amina urumva yuko ni umwana wamureze wenyine wamutoye agifite imyaka ingahe? umwe n'inusu. Umwe n'inusu. Yego. Iyo myaka ine yose yari iheze mutari kumwe n'umuhisi nuvuga Karimba Bell. Yego. Yes, kubyerekeye nuvuga kunu mubayeho kunu beshijeho umwana hoho umuryango urakwitayeho urakwegera mbega kubyerekeye umwana barabigufasha. Oya. None nka wewe nka Amina icyo wosaba ni giki kumbura icyo wobwira abantu kumbura umuntu yo bari umukunzi wa Karim cyangwa umuntu yo yarashigikira Karim kumbure umuntu yo bayifuza nuvuga guteza imbere ujya mwana wa Karim ni giki wo musaba kundi umwanya akora dukurikirana. Musaba yuko bamufasha nyene umwana wa Karim. Yego. Akamufasha iki mu byerekeye iki? Byerekeye kwiga, kwambara, ko kurya ararya. Mu byerekeye kwiga no kwambara no gufungura. Yego. Mu byerekeye nuvuga wewe kugira ngo witerambere ry'iwawe kugira ngo uzuko murongo ubwo buryo ni giki usaba dufate nk'ikintu uzuko mukora mu isi yose nk'akazi cyangwa rusunze ufise akazi. Oya nakazi mfise. Je nashaka gusaba afasha umwana wa Karim. Yego. Nakindi. Umuntu agombye kugufashiriza hamwe akavuga ati reka je ndaguhe kumbure nk'umutahe cyangwa ndaguhe nuvuga nk'ibintu bizokoma bikubeshaho n'umwana wa Karim. Ivyo byo nto vyemera. No byemera. Ushoboye iki mu buzima ni giki ushoboye gukora? Kudandaza impuzu. Uradandaza impuzu. Yego. Impuzu zahe impuzu nyabaki? Z'abakobwa, ibirato, amaparfum. Ya. Urigeze kubikora? Yego. Yes, urumva yuko usanzwe uzi umwuga wo kudandaza na cyane cyane kumbure umuntu yoba yoronse ibyo biki bibiri bitatu bine kumbure yo kuzanira kugira nawe nyine arabe ko yo gufasha nawe nyine arabe ko uteza imbere na cyane cyane umwana kugira ngo akorane indero nziza. Rero nta kibazo biba byiza. Yes, umuntu yoba yifuza rero kuza kukuraba cyangwa kuza kurabutsa umwana w'umuhisi mu bahehe adresse yanyu ihereye. Jemba nganye ni kuri 16 Buyenzi ya. 16 Buyenzi. Ya. Kuri 16 bisigura numero 5. Yego. Yes, kuri no mwanya n'abantu benshi bagomba bibaza ibibazo byinshi bagomba bavuga ibibazo byinshi kubyerekeye nuvuga umuhisi kubyerekeye nuvuga amafaranga yo yaratanzwe kubgawe bijya bintu uvyakira gute uvuga kwiki? Cyana nakimwe ndabivuga ko kweli. Icyo wari gusaba cyari giki ubona aho bari hakwiye kugwa iki ko ari nk'abantu bavuga yuko kujya kuntu bari bamaze no kumutoreza amafaranga benshi bakabifuza kumenya ati mbega ayo mafaranga yo bageze he bimeze gute bamwe bakavuga ko ayo mafaranga yoba yarabuze abandi bakavuga yuko ibintu byinshi bitandukanye kubgawe icyo wari ukwiye gusaba nkawe kumbure umuvyari Karim umwana kumbure nkawe uvuga wawe yigize kubana na Karim n'igiko busaba asaba gusa ko bamufasha n'umwana wiwe. Yego. Bifuza ko bufasha n'umwana wiwe. Yego. Karim mwari mwanditswe? Oya abayisilamu nitwandika. Okay, ni mwari mwanditswe ariko mwari mubanye neza ariko byari byo byose. Yego. Okay. Ariko nk'umwana wiwe muri famille barazi ko mwavyaranye na Karim. Yego. Barabizi. Babona Karim barazi ko ufite umwana wa Karim. Yego barabizi. Umwana wamuvyerenga cyangwa umuvyere kwa Karim? Babona Karim. Mwabana hajya muri uryo rupango. Yego. Yes, kwama kuvyerekeye ku Kiriyo warashika ku Kiriyo? Yego ariko narinze gusaba urusha. Umva rero kugira ushike ku Kiriyo warinze naho nyine gusaba urusha. Yego. Urusha rusavye nde? Umushiki wa Karim. Hama cyakubwira? Aratuma umwana wiwe ngo nze kugenda. Byarashitse barakubona ku Kiriyo bakubonye mu bandi ngari abantu bavuze ko batigeze bakubona. Niyo narindi. Yego. Cyangwa habaye kuko utakumenya bani bari bakuzi. Benshi baranze ariko benshi barakuzi. Yego. Wengi wako nakujua. Yeah. Ila kuna baadhi ya watu wale walisema kama hawakukuona pale kukilio. Nilikuwepo. Inaonekana ugomvi wako na familia yako na Karimu ulikuwa ushaanza kujulikana kwenye mtaa. Ndiyo. Ulikuwa unajua ugomvi wa Karimu. Sasa walijua aje sasa? Habari si zinatembea. Yeah. Kwa sababu wanaona tuko pamoja, kila mtu yuko kwao, hakuna anayetembelea mwingine. Yeah. Lakini
mtoto mambo alikuwa ni sawa, lakini hawakujua kama Ya mtoto ilikuwa ni sawa. Kwa sababu naye alikuwa anaenda kwao. yes. Kumbure mu bantu bagiye nuvuga gusezera nuvuga ikiziga wari urimwe na wewe. Huko jicho la mwisho no nimefika washamaliza wakunita. Uronse amahirwe yo kumubona ubwa nyuma. Ya. Kuva akigwaye mpaka siku alikufa sikuwahi kumwona. Mu bisanzwe umuheruka Karimu ryari? Karimu ilikuwa yani ilikuwa Ramadhani ndio inataka kuingia. Niona namuherutse yaje ngaha arambwira ko agwaye. Je ndabifata ko ari blague. Siku ya pili yake kama ni ya tatu akalazwa kwa mganga. Watu wakasema unaona ule umezaa naye inakuwa sio vizuri, hata kama mna matatizo unapaswa uende umuone mwenzako. Mimi nikaenda, ilikuwa ni Ramadhani, nikaenda na wengine dada wa hapa, nikasema nishindikize, tukaenda mpaka hapo kwa Kasai je pense. Nilipoingia sikukaribishwa, kafika naondoka. Nilipata habari kama umepafika. Ndio. Alafu baadaye hakurudi tena. Hapana. Hiyo opportunity ambayo ulikuwa unataka kina kuipata, ila mtoto wako ameipata. Ndio. Alipata aje na alimpeleka? Lops. Rafiki wa Karimu. Alikuja akakuomba mtoto akamwambia kwenye namba. Ndio, niambia Karimu amemtoa mtoto, nikampatia kaenda. Au hali jari? Ilikuwa ni Ramadhani. Sinikuwa kwa rigari. Ariko muri ibi bihe vya nyuma habaye wewe haba umwana ntaramwigeze kubona Karimu. Umwana niwe yamubonye. Muri ibi bihe vya nyuma. Yego. Yamusanze kwa muganga. Ndibaza oya yari muhira. Hari muhira yamusanze iwabona Karimu nyene. Yego. Ariko nizire ko imigenderanire ntiyari mibi, umwana wewe yaramushaka no kumubona. Yego. Iki kibazo cyari kuri wewe. Yego. Ariko nizire ko atuwe kubgawe urabona ko atakibazo wari ufise. Je nta kibazo nari mfise vuba. Iyo umuntu agwaye urashobora kumubona nawe mutari kumwe. Nibisanzwe kuko ni umuntu twabyaranye. Kumbure iyo uri kuronka ayo mahigwe yo kuja kumuraba ukamubona uwo munsi ari kumubwira iki? Nari kumuha pole gusa kuko na byinshi twari kuvugana. Kuko ni twari tukiri kumwe yari kumwe n'uwundi. Yaramaze kuronka uyundi. Yego. Nkawe ariko nk'umuvuga umukobwa yamuvyariye umwana wari kuba ufise message kumbure umushikiriza kumbure yo kumutuma aba strong. Yego. Iyo message imeze gute? Ni secret yanje. Sinubwo ariko ndayivuga. Cyangwa wari ukimufite ku mutima? Oya. Wari ukimufite ku mutima nkuvuga nk'umuntu yakuvyariye yagufuna uvuga mwavyaranye umwana. Bisanzwe gusa. Uratubwira yuko kugira ngo ushike kukiriyo wasavye nuvuga uruhusha no kuja kwa muganga warifuje kuja kumuraba ariko ntivyakunze. Ariko nizere yuko utigeze uvyakira nabi cyane canke wavyakire gute mu bisanzwe? Negerezwa kubyakira nabi kuko twarabyaranye amasi namubonye n'umunsi wa rimwe kandi yarakigwaye. Icyo nico cyama kikubabaza canke ikimbabaje nuko namubonye. Icyo kibabaza uti ko ari utigeze umubona. Yego. Ariko ni vyinshi kumbure natwe dufise tuzokoma tumwibukira ko kumbure nk'umuvandimwe wacu kumbure nk'inshuti yacu kumbure nk'umwana w'igihugu kumbure nk'umuntu yateramisha abarundi nuvuga yakundwa n'abarundi benshi cyane kubera mu bintu kenshi yakunze kutwereka byarateramisha abarundi cyane sivyo none? Yego nivyo. Yes, nk'umuntu yamukunda nk'umuntu yakurikirana ibikorwa byiwe wo mubwira iki? Musaba iki? Ya kwa wote wale alikuwa wanampenda Karimu. Naweza nikawaambia wanaweza kaendelea kumpenda mtoto wake alibaki. Wanaweza wakaja kumuona aishi kuseze namba 5. Batiro burya mu wari wese nuvuga yakunda Karimu yoza kuraba umwana kandi turazi neza ko atawuza kuraba umwana uko nyene sivyo none? Yego. Ariko nawe urakeneye gufashwa kuri n'umwana n'ubundi kuko urumva yuko bisa nuko wewe utakironka y'amahigwe yo gushika iwabona Karimu. Oya. Bibona Karimu baramufasha umwana. Oya. Oya. Urishire? Yego. Ntibamufasha by'ukuri? Yego. Ushaka kuri no munsi nakimwe bagufasha? Anakimwe. None nigikusaba mu bisanzwe kugira ngo n'umwana nawe wabafashwe nyene. Je, cyo saba ni wanaweza wakaja kumwangalia mtoto basi mwenye atajisikia kumletea chochote. Kumbure nka wa wundi yakunda Karim Babel, wa wundi Karim Babel yateramisha
yibuke ko Karimu yasinze umwana arashobora kuza kuraba umwana kumbure akagufasha kumbure muri bijya biki umwana bakeneye sibyo no yego bafashe umwana. yes kumbure numwe bavyaranye na Karimu umwe bagendanye na Karimu agagerageza kudusigurira atubwira kumbure ivyo yosaba ahanini wewe bakubwira yuko nivyerekeye ikibondo Karimu Babel yamusigiye aratubwira yuko umuryango wa Karimu wewe ntacu umufasha kuvyerekeye ikibondo ariko wowe ugasaba ati jewe nabo batamfasha ariko bajya abantu bateramisha Karimu bagira ico bakoze kugira nawe nyene umwana nuvuga afashwe nawe nyene kugira ngo abeho neza agira ubuzima bwiza yambare neza kugira ngo aje kwishura neza yige nabandi sibyo no Yego. Nuvuga nk'ijambo rimwe kumbure gusozera ikiganiro nk'ijambo rimwe kumbure nka message kumbure woshikiriza kuri wowe wese kumbure yoba yara kunze cyane Karimu yoba yarababajwe niyo nkuru mbi yababaje abarundi benshi mu bisanzwe niki kiwo tubwira mu ijambo rimwe. Nawashukuru wale wote waliojitolea kumzika Karimu Babel na wale waliojichangia pesa zao japo pesa zikufanya kitu. Nawashukuru na tusikate tamaa kwa sababu mtoto wake alibaki, wote atajisikia kuja kumuona anakaribishwa. Natoa shukrani kwa wote. Na uzidi kumwombea tu dua, ndo jambo la muhimu. Na nawaombea mzidi kuwa na huyo moyo, hata wengine anaweza kupatwa na magonjwa mkamsaidia. Nawaomba muendelee na huyo moyo. Shukuru sana Amina. Nashukuru pia. Yes, bakunzi ba budget bakubwira yuko ni Amina agerageza kubwira asa n'ubwira novuga abo bose bitanze avuga yuko abashimira cyane naho bitakunze yuko bakiza amagara ya Karimu Babel ariko arafusaba yuko uwo mutima mwagize wo gufasha Karimu Babel muze muwamane kumbure n'ubundi akazugira ikibazo canke gisumba canke ico bari gitoco kwa gisumba ca Karimu Babel cyo bagikwiye gusa gufashwa muragira uwo mutima wo gufasha nk'abarundi warabizi ko abarundi dusanzwe dufite umutima wo gufasha gukundana hagati yacu muze muwamane. Ndagushimire kandi cyane Amina. Yego ndabashimiye namwe. Yes, wari kumwe na Bujahi TV kuri mikoro kumwe na Beni inyuma ya kamera yari Jux yakabikora neza cyane tuzosubira rero naho gutaha ntugire subscribe. Bye.